Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kita awali kegiatan tilawah kita pada pagi hari ini dengan membacakan basmalah. Seperti biasa kita ulang dulu. Nanti siap apa baca, baru kita baca sama-sama, ya. Sekarang kita mulai dari maqam bayati. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Satu, dua, tiga. Satu, dua, tiga. Satu, dua, tiga. Terus bayati jawabun jawab. Wa man jaa bis
السيئة فلا يجزى إلا مثلها وهم لا يظلمون. Coba 1, 2, 3, keluarkan suaranya. Terus kita masuk maqam ijaz. Qul innani hadani rabbi ila siratin mustaqim. 1, 2, 3. Qul innani ila siratin Coba 1, 2, 3. Dinan terus wa ma kana minal musyrikin. Coba 1, 2, 3. Wa ma musyrikin. Terus kita masuk kepada maqam nahwan. Qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Coba 1, 2, 3. Qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Terus la syarika lahu wa bidzalika umirtu wa
3. La syarika coba 1, 2, 3. Kul aghairallahi abghi kulli syai'. Baik, sekarang kita coba maqam ras. Wala taksibu kullu nafsin illa 'alayha wala taziru ulangi. Wala taksibu kullu nafsin illa 'alayha wala taziru waziratun wizra ukhra. Coba ikuti 1, 2, 3. Wala taksibu kullu nafsin illa 'alayha wala taziru waziratun wizra ukhra. Coba satu kali lagi, simak dulu. Wala taksibu kullu nafsin illa 'alayha wala taziru waziratun wizra ukhra. Coba satu kali lagi. 1, 2, 3. Wala taksibu kullu nafsin illa 'alayha wala taziru waziratun wizra ukhra. Terus thumma ila rabbikum marji'ukum fayunabbi'ukum. Ya, berhenti di fayunabbi'ukum. Thumma ila rabbikum marji'ukum
2, 3, keluarkan suaranya. Terus ulang dari fayunabbi'ukum bima kuntum fihi takhtalifun. Masih ingat? Masih ingat? Coba 1, 2, 3. Fayunabbi'ukum bima kuntum fihi takhtalifun. Coba satu kali lagi. Fayunabbi'ukum bima kuntum fihi takhtalifun. Coba 1, 2, 3. Fayunabbi'ukum bima kuntum fihi takhtalifun. Nah, kita tutup. Fayunabbi'ukum bima kuntum fihi takhtalifun. Coba 1, 2, 3. Fayunabbi'ukum bima kuntum fihi takhtalifun. Nah, sekarang Bapak minta pada Azril